Tore uhoro-ini uyu wa drama ya Triza mamake Muraya na event hiyo yake ni yagikorwo igituthura maundu maingi muno na ni kama ni ta cai uyu tukunywa for quite some time horera cai uyu tukunywa for quite some time now after expose ira yagikorwo ikihappen muthenya wa umuthi ya phone conversations icio ciagikorwo cikilik cia muthenya wa Sunday cia Triza kondo cithikiriirie here are the leaked phone conversations. Can you imagine? What is that? No, koni social media mekoni and for all the money and for ne koti kuri matando ali no diketekera ati nigetha ndikia barale ida wacia na kiagiro gitio hiyo hapana yene daumire gwake na ena iteo ciake ta ida wacia na ndire hau era tugite ngera nguona V8 jero ni no nguone no na nguo nginya na ngari ya kawaida na iti sigo ndirarigwo aranjiniriria V8 kana kwa njuga nginya muthenya ucio ciake ciothe cikora raini hau ri ai ino imane moikara kwena mbia kana kone mutongu hau riho mariganirwo so riu ha tutingiciida ne matiutire makicindana na njogu kumia thutha wa uhoro uyu cukura ya Nairobi uria twikoretwo tukimuona from the word go akoretwo mwena wa Karangu ni ayumiritie na akorwo agisend a message to all the people aria makoretwo mwena wa Triza na aria makoretwo maki inside Triza akorwo atekoiguana na Karangu cukura ya Nairobi arauga ati andu aria maremirwo ni hiko ciao nio marachota Triza na thaici ni ahote Shukra Nairobi drama ino ni akoretwo ho and I remember hediria kwari na TikTok High Court hedia batiri how live and Triza mamake Muraya herself akiuga Shukra arutwo live ino because he has been on Karangu's side na akoretwo for the idea that these people should come back together na thaici na ndomereri dicto Guy! Woi. Poreni, nilikuwa napita Facebook na TikTok na sijui kama mafika Instagram. Hivyo ndivyo kulivyo. Watu wajue maneno yao. Hauwezi kuwa umetoka Ulaya unakuja Kenya ati kupangia bwana wenyewe mabaya na unampangia ukiwa kwa bibi yake. Hiyo maneno imenituma mimi kama Chokora ya Nairobi nipige duru. Mimi kama chairman wa Karangu Muraya, mimi nasema familia yake iachane nao, irudiane sababu nilisemaga. Na hiyo maneno ndivyo ilivyo. Sasa waje walikuwa wanatusiana, matusi mtapeleka wapi? Niko nasema mtapeleka wapi? Watu wanapendana, watu national dialogue achana na wao. Sasa mtajua venye mtafanya. Sasa ile pesa ya launching mimi nigeomba Karangu na Triza kwanza hata msipost anything kwanza mchukuane mwende mpaka Dubai. Unaona Dubai pale kwa zile manyumba kubwa. Mpigane makisa hapo alafu mpige mafoto. Unaona hizo mafoto mkipigana hiyo mafoto kwanza mkikisiana mpost tufanye venye tutafanya. Ndio. Hatakuwa hapo mkipendana. Hata tukiachana tusahili kujua mnaachana, okay? Sisi kama watu wa dunia wa Kenya tustahili kushindania na maisha ya watu. Watu wapendane. Nimeona pale kwa comment ukisema huyo ni bibi yako, watadu nini? Na bibi yako akasema hakuna mtu anaweza mpungilia. Ati ampungililia, ati akufungililie wewe. Wewe ni bwana yake. Unafungililiwa kwa nini? Ndio ulimpea watoto. Sasa sisi kama watu hiyo side nyingine tunafurahia sana. Sasa wenye mko kwa serikali mnafikiaje? Sisi tunawanyang'anya hiyo serikali yenu. Sisi ndio tuko na wa Munyoro. Mimi nacheka. Niko hapa niko karibu kukufa na joto sababu Karangu Muraya umenifurahia sana, nimefurahia sana. Kulingana wewe ni mtu mzima vizuri, mambo yako umepanga vizuri. Bibi yako pia ni mtu mzima. Amepanga maneno vizuri. Sijui nani anaweza waachanisha ninyi. Na yoyote yanaingia katikati ya wawili wapendanao, huyo ni kifo. So wanya wanaingilia hiyo maneno ni kifo. Hamwezi
Haiwezi kuwa ati mnatoka ati mnapanda ndege mnakuja kuharibia mwingine mambo ya bibi yake na bwana yake. Hiyo mkome. Hatutaki kujua mambo ya pesa yenu, tutaki kujua venye mko na pesa, hiyo ni yenyu. Ama vipi? Twende kazi. Tumia wa Karago auga atiriri, hena mundu urabangite kurehe borithi nigetha ahingĩrĩrie muthuri wake ndakaingĩre igongona-inĩ. Ndakwĩra ũũ, angĩkorwo waremirwo nĩ gwaku tiga kũhingĩrĩria muthuri wene aingĩre kwĩ mũtumia wake. Angĩkorwo waremirwo nĩ gwaku tiga mũcene, tiga mũhahe. Angĩkorwo ndagũtuĩka cerebu na ndeto cia Karago na mũtumia wake ndũgũtuĩka, no megũcokanwo. Ũkũigua ũguo, conoka mũno, cokia gwaku. Ĩndũngire nĩ ũraremirwo, kũu angĩkorwo nĩ waremirwo rĩ, tiga na arĩa menda gũcokanwo macokanwo. Ndĩraigua nĩ araruta rwĩmbo. This drama is tough, my people. Maũndũ nĩ maritũ na thaa ici nĩ ta gũkũnyitana. Ndiũĩ mawoni maku megiĩ ũhoro ũyũ. Ndiũĩ kana nĩ ũkoretwo ũgĩbuatĩrĩra what has been happening in the industry, na mawoni maku megiĩ drama ĩno nĩ marĩkũ. Nĩtũronire mũthenya wa ira agĩkorwo na a war between two queens. Bara ya itonga igĩrĩ. Ũmwe kũrĩa China, ũmwe gũkũ Ghetto Girl. Ndiwe mawoni maku megiĩ this whole drama ya Triza mamake Muraya and surrounding all this story. For me, I think Daishi, the Triza that we used to know is not the Triza that is there right now. Twarina a Triza who was very naive, but right now we have a bold Triza. Oyo Triza turona Daishi reu niwe Triza. Oyo niwe Triza reu. Oshiogi Triza. This is now the Triza. So we expect a lot of things. We expect a lot of tea. Na ndiye maoni maku megiĩ career ya Triza, considering the fact that saizi ameanza kujipiga ma own goal hivyo. No comment here utwire maoni maku megiĩ ũhoro ũyũ.